Akuhle kuphinze ngihlangane nawe mbukele tindzabeni talamuhla la ku SABC1 nakulihayi. Asibukele tihambe embili. Magistrate Oliphir is a racist of note, and she must know that in her sleep. Umholi we-EFF Julius Malema ukhwele watehlela kumantshi Twanet Oliphir lo wethule isigwebo sakhe ecaleni lekudubula sibhamu ezilangalaleni lamuhla uma khuluma nebalandzeli bakhe kuGombo City. My concern is that when you were initially interviewed by IPID, you misled IPID, both you and Mackenzie. Lisekela lenhloko yemaphoyisa kumasipala wekuruleni lemisiwe emsebentini Julius Mkhwanazi livumile ukuthi alikhuluma ngaliqiniso ku-IPID uma lithi belingekho endzaweni lapho bekusolwa ukuthi belikiyo. With the new coach, he works very different, he's very good as well. He pushes us, so I think we needed that. Licembu lalabasikati lema-Proteas litawutfolana nabo shampiyoni be-ODI leNdiya kusasa eThekwini emdlalweni we-T20. I-EFF ithi itawulisana nesigwebo semholi walenhlangano Julius Malema. Lokhu kuta ngemva kwekuthi inkantolo yesigodi kuGombo City inikele umholi imvume yokubuketa lesigwebo seminyaka lesihlanu ecaleni lakhe lekudubula ezilangalaleni. Kepha inkantolo isicithile isicelo sekubuketa kutholakala kwakhe anelicala. Ethulele isigwebo manje Twanet Oliphir uthi lizinga lebugebengu liyanza kuleli vakansi ke inkantolo ngeke ihambisane naloko. Uthi nanobe ngabe kudubula ngesibhamu kokuyindlela ekubungata kephasolwa kukho emthethweni. Uma ekutheni ukuthi phatha kwaMalema akusiyo info leyamukelekile emphakathini. In respect of count 1, you are sentenced to a period of 5 years imprisonment. In respect of count 2, you are sentenced to a period of 2 years imprisonment. In respect of count 3, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 4, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 5, you are sentenced to pay a fine of 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. Umbuso usemukele lesigwebo senkantolo nobe bufuna ukuthi agwetshwe iminyaka le-15 wabhadla ejele. Sonelisekile izigqibo zenkundla namhlanje kuba sibonisa ukuba kanye nyani elityala libinobuzaza kakhulu. Licembu laMalema lithi selibheke enkantolo lenkulu kuyofaka isicelo sekubuketwa kwalesigwebo. We're going to go to the High Court. We will also appeal her decision not to grant leave for appeal on the conviction and obviously the sentence which she has granted leave. I-Aforum lengiyo lamangalela Malema isemukele lesigwebo. And even though it took 8 years of constant fighting and pressure by AfriForum to ensure that they kept turning, today we have reached this verdict. Umholi we-EFF Julius Malema ukhwele watehlela kumantshi Oliphir wamcela ukuthi ucwasa kwelibala wamhlabana ukuthi wehlulekile kulandzela kahle tethuluta abameli bakhe. Magistrate Oliphir is a racist of note, and she must know that in her sleep, that she's a racist and she's possibly a member of AfriForum. Bameli baMalema baniketwe emalanga lasikhombisa ukuthi bafake isicelo sekubuketwa kwalesigwebo. Kunemibono ke leyahlukene emaqenjini etepolitiki ePhalamende labekabuketa inhlelo tenkantolo kuGombo City eMpumalanga Kapa. Kanti aphawule ngesigwebo semholi we-EFF Julius Malema seminyaka lesihlanu ejele. Lamanye asemukele athi kude nje ungeduli kwemthetho. Umholi we-EFF Julius Malema ubukene neminyaka lesihlanu abhadla ejele. Uma ngabe isicelo sakhe sokubuketa emacala lathwesa wona singaphumeleli. Sigaba se-47 kumthethosisekelo sivimbela tisebenti tePhalamende kuthi kuhlale ePhalamende uma ngabe tigwetshwe tinyanga letingedluli kwe-12. Malema ngahlala ahlekelwe ubulunga bakhe kubandla khulu iminyaka lesihlanu ngemva kokucedza isigwebo sakhe. Labasebenza naye ePhalamende babeke imibono yabo leyehlukene ngalesigwebo. I welcome the sentencing in the matter relating to Julius Malema's illegal use of a firearm. Gun violence is out of control in South Africa. This is a moment that reinforces one of the most fundamental principles of our democracy, that no one is above the law. The Freedom Front Plus welcomes the sentence imposed on Julius Malema today. It proves that no one is indeed above the law, not even Malema, even though he tends to think so. When politicians break the law without legal consequences, it destroys the trust in the state and it creates fertile ground
for corruption and authoritarianism. Umholi wePatriotic Alliance Gate Mackenzie ubhale enkundleni yokuxhumana ukuthi nobe angeke aphawule ngalesigwebo kepha utawubeka umndeni waMalema emkhulekweni uthi angeke abongade inhlekelele levelele umuntu noma ngabe kusitha sakhe. Mbukeli sikubutile ke ukuthi uthini umbono wakho ngesigwebo lanikedwe sona umholi weEFF Julius Malema seminyaka lesihlanu, umbono wakho uyalandzela. Hayi isigwebo sibesihle emsasazi ugwebe kahle uMantshi makamkele nje uTata Malema agqibe 5 years yakhe abuye sihlale ahlabele phambili nomsebenzi wakhe. Bekumele kube iminyaka ewu15 kuzikodwa ke lokhu kuzothumela umyalezo omuhle lapha emphakathini ngoba baningi abantu abasadlala ngebhamu emphakathini esihlala kuzona beyiqhumisa budlala ukuthi uphezulu kangakanani onecimbi lingakanani uma utholakala onecala kufanele ukuthi nawe uboshwe ube ufane nawe wonke umuntu wala eSouth Africa. Hayi uMalema usemncane nje iminyaka emihlanu ubani usengayidoza nje futhi aphinde aphume azoba umongameli wezwe njengephupho lakhe. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kuphendvulela ngawo. Kwanyalo ke asesibukela isaba lesinqumo selicala lemholi weEFF Julius Malema naletinye letithinza tepolitiki. Kanzi ke kusweta lapho sikhulumisana naNjingalwati Bheki Mngomezulu longumcondzisi wesikhungo lesibitwa ngeConrad eNelson Mandela University. Solwati asikwemngele tindzabeni tesiswati. Asibingelele dadewethu sibingelele kozakwenu bese sibingelela nakubalaleli. Solwati asicale ugwetshiwe ke Malema waphinzwa waniketwa emalanga lasikhombisa ukuthi abukete lesigwebo. Ingabe ungakanani umthelela walesinqumo kutepolitiki kuleli nekusasa lakhe lime njani? Umthelela uzoba mkhulu dadewethu kodwa mhlamba sike siqale ngokuthi isigwebo sonuqobo lwaso iJudge Oliferi ingabe mhlawumbe senze ubulungiswa yini ngendlela esiziphathe ngayo ngesikhathi sithola lesi sigwebo ilithula lesi sigwebo. Uma uzobheka kube nezikhathi eziningana lapho khona iJudge belikhombisa ukuthi ngathi namaphepha alo alazi ukuthi ame kanjani. Okwesibili kwaba futhi nezikhathi eziningi lapho khona iJudge belisholo lona lithi liyaphuma kulokho elikubhalile lisho izinto elicabangayo. Umbuzo ke uthi ngabe kuvumelekile lokho emthethweni ngoba izinto eziningi iJudge kade lizisho uma umile lapha ngaphandle azizwakale. Uma uzothi kunabantu kade kufanele bayofaka izicelo zokuthi bondlelwe izingane, kunabantu bekufanele ukuthi bathole izinsiza ezithile lapha enkantolo bangakwazi ukuya ngoba icala likaMalema beliqhubeka. Into engekho kulesi sinqumo kade sibhalile. Umbuzo ke uthi kuyaqala ngoMalema ukuthi kube necala, kuyaqala ukuthi kube nabantu abangezukwazi ukuya enkantolo ngoba kuqhubeka amacala athile. Bathini ngecala likaSenzo Meyiwe laqala ngo2014 kuze kube namanje aliphelile. So ke ngiyacabanga ukuthi la abantu abazobheka lolu daba kuzoba khona abazosebenzisa inzondo yabo kuMalema bashaya ihlombe ukuthi iJudge Oliferi lenze kahle kodwa kuzoba nabantu abangancenge ecala noma abangancenge lona hlangothi abazothi nakuba kufanele vele sopolitiki uma benephutha bajeziswe kodwa indlela iJudge elisingathe ngoludaba alinabo ubulungiswa. Ngekubuka kwakho Solwati sinjani ke simo setepolitiki eveni ngabe singulesitindile njengoba siyelikhethweni labo hulumende basemakhaya? Asizinzile dadewethu ngezathu eziningi uma uzobheka ukuthi iqembu leEFF njengamanje linalokhu ukungaqondi kahle ukuthi kuzokwenzakalani ngomholi wabo okuyinto ke ebenza ukuthi nakuba amalungiselelo okhetho kade sebaqalile kodwa kuzoba khona ukuphazamiseka. Namanye amaqembu ke mhlamba kade buka iEFF njengezimbangi zawo azojabula ngoba ejabulela ukuthi mhlamba ilizwe okhethweni iqembu leEFF lingahlangene. Bese ke akhona namanye amaqembu aneyinkinga zawo zangaphakathi engicabanga ukuthi sofika kuwo uma ngabe isikhathi sesifanele. Kodwa nje uma uzobheka isifundazwe saseMpumalanga Kapa noma Eastern Cape sikhuluma ngeEFF njengamanje kanti futhi siyakhumbula ukuthi izolo lokhu iqembu leANC nalo like lathi uma ngabe lenza ingqungquthela yalo kwatholakala ukuthi bamangalelana okuyinto nakhona mhlawumbe ngicabanga ukuthi bazoba nazo izabe inkinga zangaphakathi. Kafishane nje Solwati liqembu leDA nalo lisanza ukukhetha ubuholi lobusha ingabe lo buholi butawuhamba ngco yini etinyathelweni tebuholi baphambilini? Angicabanga ukuthi kuzokwenzeka kanjalo ngoba uma uzobheka ukuthi umholi okhona njengamanje uHelen Lewis umuntu osemncane umzwile futhi indlela akhulume ngayo ukuthi akafuni ukuthi babe ingcenye yalo hulumeni okubambisana lona bese bona bethathwa njengabantu abangenawo amandla kangako.
nakuba azi kahle ethi ibala zivumi ngenye indlela lokho ubekuthumela umyalezo ukuthi indlela kade yenza ngayo uStenizen eyakhe izothi ukwehluka kancane umbuzo ke uthi ubudlelwane bakhe noHelen Zille buzoba njani yilapho esolinda khona sibuka ukuthi lokho abakushowa bathi bazokwenza yini ngoba uma uzobheka ubulili igender uyedwa kuphela umuntu wesifazane laba abawu10 kuthiwani ngabantu besifazane abawi-DA abakwazi ukuhola ubheka abantu abamnyama bathathu kulabo abawu10 kuthiwani ngabantu abamnyama abakwazi ukuhola ezinye zezinto mhlawumbe uHelewesi uzofanele azibhekisise kahle uma ngempela ezokwazi ukushintsha iqembu lakhe libe ngokwehlukile lokho kade khona njengokusho kwakhe Sesivala nje ingabe luthaba lekuthula kwetidzingo nqandite emphakathi lime njani ngabe le live kulolo hlangothi nasibuka ukuthi sekuphele iminyaka lengetulu kwa lange-30 libuswa ngenthandvo elinyenti ngabe lokho kume njani elisabeni lokuphakelwa kwetidzingo nqande etakhamitini No inkinga zenkulu dadewethu azivumi ukuthi kube khona indawo lapho khona insizwa zikwazi ukuthi zifike kubantu kodwa asikho lapho kufanele ngabe sikhona izathu salokho ukuthi kunabantu abafike baqashwe bengawazi umsebenzi ukuthi uma bekuphela unyaka oyimali kube nemali ebuyiselwa ku-treasury into ongafanele ngabe yenzeka ibuyele imali idingo zabantu zingafikanga uma uzobuka iy'teleka ezibakhona zikhombisa ngokusobala ukuthi khona ukungeneliseki okhona ngake ngathi ngisuke eKZN ngize Eastern Cape ngayithola sengisenkingeni ukuthi angikwazi ukudlula ngize lapho engizakhona ngoba abantu bekhalazela amanzi bekhalazela umgwaqo nakuba ngangathinteki lapho kodwa kwase kungithinta ngoba indlela nomgwaqo uwodwa umgwaqo ofanele uhambe ngawo so ke inkinga zikhona dadewethu kuningi ofanele ngabe sikwenzile sehluleke ukwenza ngoba siqashana ngokwazana singafaka abantu abanamava noma abanamakhono okwenza umsebenzi inkinga kufanele silungise kulokhetho lo Solwati asibonge kakhulu ngesikhathi sakho mbukeli loyo ke bekungunjinga lwati bheka imngoma ezulu akhuluma ngesigwebo samalima ke naletinye tindzaba tepolitiki Lisekela lenhloko emaphoyisa kumasipala wekuruleni lemisiwe emsebentini Julius Mkhwanazi livumile ukuthi alikhuluma ngaliqiniso ku-IPID uma lithi belingekho endzaweni lapho bekusolwa ukuthi belikiyo. Mkhwanazi utshele ikhomishana yamadlanga ukuthi waphika ukuthi bekade asekhilani eJozi mhla til-11 enyangeni yeNdlovu lenkulu nga-2023 lebekulilanga lapho i-EMPD yaphikitha lendzawo. Kamasipala wekuruleni letasesha likhaya ngalengekho emthethweni letimbo Eden Mackenzie nakesha listols nelunga lemphakathi lelibitwa nge-Etienne van der Walt lisola ngekweba imatshi lenebukhatikati nemali lebalelwa ku-14 million emarandi. Mkhwanazi naMackenzie bathumela itatimende letifanako ku-IPID baphika ukuthi Mkhwanazi bekakhona nakuseshwa lelikhaya. Kepha ngemva kwetinyanga letimbalwa i-CCTV footage leyathola i-IPID yakhomba ukuthi imoto yembuso leyasetshenziswa nguMkhwanazi beyipake ngaphandle kwalendlu. Kuleti tithombe letinyakatako kubonakala naMackenzie akhulumisana naMkhwanazi. Luphenyo lwe-IPID lwathola ukuthi Mkhwanazi bekasondelene nelicembu lebugebengu. My concern is that when you were initially interviewed by IPID, you misled IPID, both you and Mackenzie. Because neither of you told IPID that you, Julius Mkhwanazi, arrived at the Rosebank or Kilani address. And it was only when IPID obtained CCTV footage of the area that they noticed that there was a white vehicle parked outside of the premises. Advocate Sandile Khumalo utshele Mkhwanazi ukuthi njengoba bebede tincwadzi letibavumela ukuthi baseshe lelikhaya kuchaza kona ukuthi bekuyindlela yabo yokuchikeza ngekusebenzisa tinsita talo masipala kuyaqhubeka kuhlala kwaleli khomishana. Kuletinye ke nasibuye titolo kufundza nekufundisa kuphathamisekile tikono letintsatfu eMjindini Trust emaphandleni aseBarberton eMpumalanga kusukela ngeMsombuluko. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle disekhona hlala nathi kanti ke tiyatholakala etinkundleni tekuxhumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, YouTube, X, TikTok na ku SABC Plus. Kufundza nekufundisa kuphathamisekile tikolo netintsatfu eMjindini Trust emaphandleni aseBarberton eMpumalanga kusukela ngeMsombuluko. Batali bavale iChief Funwako Secondary ngobe bathi lesikole sidzala futhi sigcwele ngalokweqile. Bathi ligumbi ngalinye kuyenteka libe nebafundzi labange-148 lekwenta ukuthi bangafundzi ngelizinga lelifanele. Lesikole ngiso sodwa ke semabanga laphakeme kulendzawo.
Abafundi nebatali labatfukuthele baganwela unwabu babambe umbhikisho bafuna indzawo yekufundzela lephephile nalenesfundi. Bathi isikolo labafundza kuso sigcwele futhi sigugile. Emafasitela nefenisha kuphukile. Sibone ukuthi nathi sibafunzi since the issue le I affect bothishela bodwa kodwa I affect athine bafunzi directly. Sabona ukuthi kungcono nathi sikhimele egcineni konke sipractice emalungelo ethu. Lesikolwa sanikwa emagumbi abomahamba nendlwana kepha nyalo akekho esimeni lesikahle futhi mancane. Isikolo so overcrowded ngendlela lesimanga. Sidinga emagumbi ekufundzela. Sesikolo sidinga emaclasses, mobile classes ezingalinganiselwa ku10 kumanje. Ibasola sakhiwo lesigugile salesikolwa ngemiphumela lemibi. Si-engage ku-government, i-government ayikhonanga ku-assista, sabona ukuthi njengoba leti dingo siyadidinga kungcono ukuthi sicale leli qembu lesicalile ukuthi into khona ukuthi is-assiste fast because bamba bethu bayafeyila emaklasini. Batali baphindze bavala tikolwa letimbili temabanga laphansi. Kanti-ke litiko letemfundvo kulesifundza lethembise kungenelela kulesimo. Asikho isikole esinaso eMpumalanga province esinama-challenges lathi ngasenyango zemfundo singawazi nokuthi nehlelo esinazo sokuthi sibancede singenazo sihlala we work together in ensuring that we resolve those issues. Kusenjalo litiko lincuse bafundzi ukuthi babuyele emagumbini ekufundzela. Kuthunyelwe isithunywa sePakistan eTehran kanti namengameli weMelika Donald Trump wenda tiphimiselo letiletha lithemba kepha iIran ithi sinqumo semklamo yenuclear sisengakakhokhwa. iPakistan ithi kutinda eLebanon kubalekile tinkhulumeni emkhathini kweWashington neTehran njengoba bahlose ukucetha lempi lechubekako. Tika ngalomunye umhlatsi nyalo njengoba tinkulumiswano emkhathini kweIsrael neLebanon tiyachubeka. Letingxoxo tihola ngabhalane weleMelika Marco Rubio njengoba kwekucala lokukwendeka ngemva kweminyaka solo lamave angaboni ngasolinye. Lisela lokhulumela mhlabhlangane lichazela umhlangano njalo tawuletha incubekela phambili kube nekuthula eMiddle East. Maintaining dialogue will be essential in resolving outstanding issues and achieving progress towards stability. We remain ready to support these efforts and continue to urge the full implementation of Security Council Resolution 1701. Lokukhulumela litiko letangaphandle ePakistan uthi ukhona umehlulo khona kuletingxoxo leticubeka eIslamabad emkhathini kweMelika neIran. The DPM has also reiterated that Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the two countries in the days to come. Trump Ngolona sekuletha kuthula emkhathini kweMelika neIran singahle sibe khona kepha luhlelo lweIran lwetikhalite embhubhiso tilivimbela lokukhuluma litiko ngaphandle iIran uthi ibhola esetandleni teMelika. گفتگوها از طریق واسطه پاکستانی The talks are continuing through Pakistani mediation, and it remains to be seen how serious the other side really is about the claims it has made about diplomacy. School sase-Israel umbuso walelave uhlangene itolo wadzingisa ngamathuba ukuthi kube khona zivumelwano sekubeka phansi tikhale emkhathini kweLebanon neIsrael. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Liqembu labasikati lema-Proteas litawutfolana nabo champagne be-ODI leNdiya kusasa eThekwini emdlalweni we-T20. Lona kutawuba ngumdlalo wekugcina waleli qembu lesive kule season njengoba ilungiselelwa umqhudelwano wendebe yemhlaba we-T20 lotawubanjelwe eNgilandi naseScotland ngenhlaba nangakholwane.
Lindi emidlalweni yokulungiselela indebe yemhlaba ye-T20 leli qembu lesive lahluleka ukuphumelela imiqhudelwano ye-T20 nga-2023 nanga-2024. Umdlali we-Titans Tebogo Macheke ubide kuleli qembu endzaweni yaKarabo Meso lolimele. As a young cricketer, I always wanted to represent my country from an early age. So I made sure that even if when I was young playing the under-19s, I made sure that I'm part of the SA under-19s. Okwalabanye baqeqeshi baleli qembu Tebogo basebenzisana kahle nemqeqeshi lomusha waleli qembu. Hectic. It's been hectic. Obviously with the new coach, he works very different. He's very good as well. He pushes us. So I think we needed that. Inkapa kakabhida kuleli qembu njengoba alimele. Asasijike embombela sive ukuthi Sindisiwe emlangeni uphethe tipi kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwala FM. Sindisiwe. Angibonge kuwe Lindelwa ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sebesibuka nalo lidzaba lomholi we-EFF Julius Malema njengoba gwetshwe iminyaka lesihlanu abhadla ejele ngelicala lekudubula spam ezidlangalaleni soxoxisana nabo bahlati betindzaba tepolitiki nalabo lebati tindzaba temthetho sophindze sikhulumisana nayo SABC Digital sibuke ukuthi engabe bathini babukeli etinkundleni tekuxhumana angithathe tindzambo ngitibuyisele Goli. Uketa lamuhla siphinze sihlangane ngalokutako letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe Mathebula ngemva kwetitolo usale kahle. Sibingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngolelo muhla sisho ke sithi mathuba emvula khombisa amahle kakhulu ke mabuka icisheke la ikakhulukade engabeni live ngolelo muhla ikakhulukade isifunza ke la iNorthern Cape kanjalo nengcenye isifunza kwaZulu Natal Eastern Cape lapha ku 60% kanti ke 30% empumalanga yelive ngolelo muhla kanti ke naselangeni lakusasa abonakala aqhubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba inyukela ke ikakhulukade empumalanga yelive ngolelo muhla ikakhulukade isifunza iNorthwest ncenye eGauteng kwaZulu Natal Free State naletinye ke tifunza njengoba ikakhulukade nasentshonalanga Kapa ngolelo muhla asesekhona lawo mathuba emvula kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke la kuduma kakhulu ke kusihlwa namuhla mabuka ke ingcenye esifunza iNorthern Cape kakhulukade ePinkton nakubo Springbok kanti ke nengcenye esifunza ke la iKwaZulu Natal ngalo muhle nengcenye empumalanga nelivile ngibomakhelwane iSwaziland kanti naselangeni lakusasa aqhubeke njalo ke leso sixwayiso sekuduma ke kwelitulu mabuka ke la cishe ke la enkabeni elive ngalo muhle basibukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani kakhulukade langeni lakusasa masibuka ke sifunza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 27 eBroncos Parade Springs 25 kanjalo nabo Johannesburg buFernaghen likhombisa ke kuphola kuleto indzawo leto ngalo muhle kanti ke sifunza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku 29 eliphala lethaba zimbi nakhona lifuthumele kanti ke kuyashisa eParabulwa kanjalo naseBekkersford ngaye ke la 30 ngolelo muhle kanti ke siqhubekela ke isifunzeni impumalanga ndzawo lefana nabo Skukuza liyashisa likhipha umkhovetsheni ngaye ke la 30 mabukanzawo lefana nabo Mbombela lapha kuthi ke la 27 24 eCarolina kanjalo nase Emelo lipholile ngaye ke la 23 ngolelo muhle kwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryhead lapha ku 27 eLady Smith nakhona lifuthumele mabuka Nobeke Kokstad lapha kuye ke la 23 30 ke Durban 33 mabuka ke eRichards Bay likhombisa ke kushisa kuleto indzawo leto ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Malitswa lapha ku 18 27 eMthatha kanjalo ke naseXhonxe bokukompo lapha kuye ke la 28 23 eGqeberha ngolelo muhle kanti ke sifunza iWestern Cape indzawo lefana ke la nabo Fred Ndali lapha ku 2018 ehlelo Williams 23 eBeeford West kanti ke 15 lapha ke eCape Town ngolelo muhle kanti ke sifunza iNorthern Cape indzawo lefana ke la nabo Springbok lipholile ngaye ke la 16 boCalvina kanti ke mabuka indzawo lefana nabo Upington lapha kuye ke la 25 22 eKurumani kanti ke Kimberley lapha ku 21 ngolelo muhle kanti ke Free State indzawo lefana ke la nabo Kroonstad lapha ku 23 24 eBothaville Welcome nakhona likhombisa ke kuphola mabuka indzawo lefana nabo Bethlehem eFrankfurt lapha kuye ke la 22 ngolelo muhle kanti ke sengiphetha sibuka ke la sifunza iNorthwest mabuka indzawo lefana nabo Tosca lapha ku 27 25 eFreiburg wehlele kuBotawung ngaye ke la 24 kanjalo nakubo Rustenburg kubo Potchefstroom lapha ku 21 ngolelo muhle kungako bengikuphathele kona busuka bube lobuhle.